سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنە دە مجمێر 6 ئێوارێ ئەس جوارە پێشکەش بکەم دەستپێکێتە گرنگترین سەرنووچە. ماڵپەڕە باس نیوز لەسەر زارێ ji dereke xwe ragihan ku peyedê û rejima Sûriyê gihiştin li heftêgihiştineke destpêkî derbarê herêmên Kurdî. Hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê hebûna xwe bihêztir dike û karwaneke din şande Rojavayê Kurdistanê. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji bilî 12 welatiyên Kurd, 2 welatiyên din li gundê Îska hatin revandin. Dubara slav. Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî pêşwaziya civaknas û nivîskarê Türk yê navdar ku bi dostê Kurdan tê naskirin Dr. İsmail Bijik cî û şanda pê rekir. Li gorî Mesrûr Barzanî di daxuyaniyekê de ragihandiye ku di civînê de xebat û têkoşîna Bijik cî di beravanîkirin di ber gelê Kurd û doza rewa ya Kurdan de bilind nirxand. Herwiha bi rêzdarî behsa helwest û nivîsîn û berhemên Bijik cî kir. Kubreya lêkolînan ve bi şêweyekî zanistî û akademî beravanî di ber mafên gelê Kurd û gelên din yên sistemlêkirî kiriye. Ji aliyê xwe ve Dr. İsmail Bijik cî teke zî li ser giringiya karkirin li ser perwerde û giringîpêdan bi pirs û babetên niştimanî û çareserkirina pirsa Kurdî li deverê bi awayekî aştiyane û dadmendî kir. Nûneratiya Ewropayê ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê enekesê semînarek li gel serokê nivîzgeha peywendiyên derve ya enekesê û endamê Komîta Destûrî Kemiran Haco li darxist. Tê de rewşenbîr, nivîzkar û hunermend û keseyatê niştimanî bi bejdarbûna serokê Nûneratiya Ewropayê Abdulkerîm Hacî berê veçû. Di semînarê de Kemiran Haco behsa danûstandinê navbara opozisyona Sûriye û rejima Sûriyê de kir. Herwiha behsa şanda enekesê bi wezîrê derve yê Rûsî re herwiha dawîn pêşhatayên siyasî li ser asta Sûriye û Rojavayê Kurdistanê kir. Li gorî jî dereke nêzik ji Qesedê eşkere kiriye ku bi razîbûna Amerîka û dibin serpereştiya Rûsya niha danûstandinên ciddî navbera berpirsiyarên rejima Esed û PYD de têne encamdan. Ta niha her du alî li ser du dosyeyan derbarê çarenivîsa navçeyên Kurdî li Rojhilatê Çemê Feratê yan jî Rojavayê Kurdistanê li hev kirine. Piştî gevxwarinên Tirkiye ji encamdana operasyoneke leşkerî li Sûriyê rojane û pêşveçûnên nû û didin û daxuyanî û helwestên cuda cuda derdikevin holê. Ji derek agehdar ragihan de piştî danûstandinên berdewam yên di navbera berpirsên PYD û rejîma Esed de bi serpiriştiya Rûsya her du alî gihiştin li heftêgihiştinên destpêkî derbarî hin dosyeyên giring. Ji dera nêzik ji Qesedê ji malpera Bas News re eşkere kir. Di dema niha de razîbûna Amerîka û serpiriştiya Rûsya danûstandinên nehênî di navbera berpirsyarên PYD û rejîma Esed de têne encamdan. Niha her du alî gihiştine li heftêgihiştinên destpêkî di hin dosyeyên girêdayî buarê rêveberî û leşkerî de. Ji derê serbar kir û got ku Rûsya fişarên zêde li her du aliyan dike ji bo gihiştin bi çareseriyeke navind û gihiştin bi rêkeftineke dawiyê derbarî çarenivîsa navçeyên Kurdî li Rojhilatê Çemê Feratê. Roja înê jî heman jêdera agehdar eşkere kiribû ku danûstandin di navbera berpirsyarên PYD û rejîma Esed de dibin fişarên PKK û bi serpiriştiya Rûsya têne kirin ew jî da ku her du alî bigihêjin rêkeftineke dawiyê derbarî çarenivîsa deverên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê yên dibin kontrola PYD û Qesedê de. û daxuya kirin jî ku PYD û Qesedê rastî fişarên mezin ji aliyê PKK ve tê. Ew jî ji bo gihiştin bi rêkeftinekê li gel rejîma Esed di zûtirîn demde beriya encamdana Tirkiye ji operasyona xwe ya leşkerî li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê û got ku PKK fişarê li Qesedê û PYD dike ji bo radestkirina navçeyên Kurdî yên mayê ji bo rejîma Esed. Li gorî heman jî derê gotiye ku niha Rûsya bi hemahengî li gel Tirkiye fişareke zêde li Qesedê dikin da ku tenazulatên mezin ji rejîmê re bikin ew jî li hember bi destxistina hin berjewendiyan ji bo mana rêveberiya xwe li deverê.
جدرا نفهاتی تکس کرو بو کونها دانوستاندن جدی لسر توایا آسین سیاسی لشکری او لهی چاند و آبوری بسر پرشتیا روسیا و رازبون امریکا دنا برا پیاده و برپرسیارن رژیم تینه انجام دان و پیاده و نچار ببک و تنازلاتان رژیم را بکه بسدما فشارن پکک جالیه کی و فشارن روسیا و ترکیه و امریکا جالیه کی دنوه جدری بالکشان سرویه که کو امریکا کار لسروی چندی دکه کو دوسیا شر رخصنا داعش تروریست و روشالات چم فراتی رادستی روسیه بکوچار سریه که ج دوسیا قصده و کردان را ببینه او جی دریار کفتنه که رژیمی را سربار کربوجی کو امریکانا خوازه به اشکره دیار بکه اجرایا گشتیا جیهانی را کو پشت لکردان کر لوما بوی کاری رادبه و دخوازه کفتنک دنابرا پیده و رژیمی ده چه ببه لگوری همان جدر آگهدار دایا خویا کرن اگر کفتن هات انجام دان دنابرا هر دو آلیان ده دوی دمیده قصد و اسایشا پیده و ببنه بشک جی چکدارین رژیما اسدره لروشالات چمی فراتی و گوت نها او دانو سندن بردوامن ده مکانیزیک ده و هر دو آلی ویلهف بکن و بگهیجن ری کفتنکه درباری چارنویسا قصد و پیده و سامان دوری بگشتی. دوی درباره ده چاودیروش روکارین سیاسی دبیجن بلافکرنا پیده جنوچه کو راستی فشارانتین هر آلیه کی و تراستیاوینینه بتنه پیده وان گوتان دردخه و که بهانه کیج بوی را دستکرنا نافچه کردی جو رژیم اسدره لگوری ریکفتنا دنابرا وانده کو رژیم نافچه رادستی پیده بکه پشت رجاره کدن پیده وان نافچه هم وگرینه بین کنترولا رژیم و نها دمهاتیه کو ریکفتن جیب به د دمداویه ده هفپیمانیا نافدولتی لدجی داعش روزانه کاروان لشکری ردکه روجاوای کردستان جه درین خوجه راگاندن که 2 دان ایوار جاره کدن هفپیمانی کاروان لشکری کجه 26 بارهلگرین بارکری به علافین لشکری و لوجستیک پیگدهات دریا درگه الولید یه هفسینوری درباسی ناوا خاک روجاوای کردستان کرد و گوت کو پشتی درباسپونا کاروان لشکریش بو روجاوای کردستان او کاروان برف باجروک رمیلان و رقای برکتن لبارگهین خواه بجیبون جدر اشکره کرد کو به درباسپونا وی کاروان لشکری او دویم کاروان لشکریا هفپیمانیه یه دوی دمداویه ده کو یکم کاروان جه 40 بارهلگران پیگ دهات لبارگهین خواه لگندوار حسکه و دیر زوره هاتن بجه کرن روز بروز و بطایبت پشتی گفخوارنین ترکیه جه انجامدان اپراسیون کنول سوریه و روجاوای کردستان جوه دمه و تا روجا ایرو لفو تفگار لشکری لسر گلک بریان زیده بویه بطایبت جالی ترکیه هریداوی ترکیه کروانه کدن ریکر باجار بابه لگندوار حلبه هفدمی گفخوارنین ترکیه جه انجامدان اپراسیون لشکری لروجاوای کردستان لفو تفگار لشکری جتوای آلیان وزیده بویه بطایبتی لدورین هفسینوری بترکیه را جدرک خوجهی جدور راگهاند دماکو ترکیه گفا انجامدان اپراسیون کلشکری نو لسوری روجاوای کردستان خواری و تا روجا ایرو ترکیه لوو تفگری دکه هزین زیداره دکه نافچیند بین کنترول خوده به تایبتی هر دو باجارین کردی سریکانی و گریسیپین روجاوای کردستانی لگوری همان جدری اشکره کریه که دو هزین ترکی کاروان کلشکری در باسی باجار بابل گندوار حلبی کر او کاروان ترکی جچکینگران تانک زریپوش اتومبیل لشکری پیک دهات او جی هفدمی گهشتنا هیزه کزیده یا ترکی و گروپین چکدار بسر حکومت سوریا دمکی و لهمبر باجاری کوبانی روجاوای کردستانی. بریا چند روزانجی ترکیه هیزه کدن دریا خالا عباطین لروشالات گریسیپی شاندبو باجار گریسیپی و سریکانیه که او هیز ججماره یک علاوین لشکری و بهتری دوسود چکداران پیک دهات هجمارک زیده جی چکداران لبرانبری باجار عین عیسا هاتون کوم کرن او جوک آمدکارین دست پیکرنا اپراسیون کلشکرین و جالی ترکیه و اروها جالی خواه و هیزن ایرانی هبونا خوال نافچیند بین کنترول رژیمی ده به هیز دکه به تایبتی لباجار قامشلو که بریا هفتیه که پاسدارین ایرانی هیزک زیده ریکر باجار قامشلو که او هیزا ایرانی جچل میلیس و 6 راهینرین لشکرین بسر میلیسین پاسدارین ایرانی و پیک دهات جه بلافرخانه دیرا زوری گهشت بلافرخانه قامشلو و لنافچیند بین کنترول رژیمی ده به تایبتی لطاقه زنود دورا پاشیلی مساکن ضباط لنزیکی بلافرخانه و جاده الپانوراما بجیبون او جی لگوری تورا فراته لگوری همان توریدای زانین کل باجار قامشلو 4 براگاه لشکرین میلیسن بسر ایرانی و هنه نیزی 109 چکدار و 20 برپرسین ایرانی لهنه سرباری هبونا خالک پزشکی ایرانی
لآلیەکی دنجی رووسیا li vû tevgerê li deverê dike û birazîbûna Amerîka balafir çekên giran rê dike bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê û bo yekem car manorên leşkeriyên hevbeş di navbera Rûsya û rejîma Esed de li deverê hatin encamdan ku ew manorên leşkerî hêzên bejayî û yên esmanî li xwe digirt. Amerîka û hevpeymaniya navdewletî jî di dema dawiyê de dişandina karwanên xwe yên leşkerî bo Rojavayê Kurdistanê zêde kiriye. Alavên leşkerî û lojîstîk yên zêde rê dike beragehên xwe li gundewarê Hesekê ku hetenha dişandina van karwanan de berdewam e. Ji alî xwe ve jî rejîma Esed û Qesedê ew jî li vû tevgerên xwe yên leşkerî zêde kirine. Hebûna xwe li deverên sînorî bi Tirkiye bihêz dike. Alav û çekdaran li ser sînor kom dike bi taybetî li Rojhilatê Eyn Îsa li beramberî grûpên çekdar. Careke din grûpên çekdarên bi ser hikûmeta Sûriya demkî ve êrişên xwe li ser gundewarê Til Temrê gurtir kiriye. Rojana gundên bi ser Til Temrê ve armanc dike. Ji derengiya şeveborî û ta berbanka îro grûpên çekdar bi topxaneyan her du gundên El Derdara û El Micêbra li gundewarê Til Temrê bi tundî topbaran kirin. Jêderan serbar kirin ku di encama wê topbaranê de ziyanên madî mezin bi mal û milkên welatiyan gihişt bê ku ziyanên canî bikevin. تماشاوانên birêz li ser vê mijarê ez ê berê xwe bidim bajarê Qamişlo li cem mêvanê xwe Doktor Ferîd Saedûn Akademînasê Kurd. Doktor dema te baş be spas ji bo beşdarbûna te. Wek em zanin ku gef li Kobanê Til Rifatê min bicê her wiha Eyn Îsayê û Til Temrê têne kirin. Heta roja weke êro tu rêkeftinek yan têgihiştinek navbera Tirkiye Rusya û Amerîka derbarê çarenivîsa van bajaran hatiye kirin yan na? Doktor Ferîd? Ez berame? Belê. Dem baş e doktor. Eger te pirsa min ez dubara bikim yan pirsa min gêşte te? Navxwedê pirs negiyan. Belê. Doktor, îro wek em zanin ku gef li hin bajar û bajarokan li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê li deverên dibin destê PYD de têne xwarin. Wekû Kobanê, min bicê, Til Rifatê, Eyn Îsayê, Til Temrê. Yani heta roja weke îro tu rêkeftinek yan jî têgihiştinek navbera Amerîka, Rusya û Tirkiye derbarê çarenivîsa van bajar û bajarokan de hatiye imzakirin yan na? Êvar baş de hemû guhdaran. Rastî yanî wek rêkeftineke fermî navbera wana de çi bibe ji xwe ji destpêka qêrana Sûriyê de ev rêkeftin nehatiye sazkirin ya nehatiye imzakirin lê em tim û tim dizanin weke hemahengiyekê di navbera wana de hebû ji bo girtîşer navbera wana dernekevin. Rojên îro di piştê Tirkiye va gefê hanê li me dixwin dixwazî derbasî wek bêjin yanî perçe nû bibin ji coğrafya Sûrî de hiceta yani parastina ewlehiya wanayê netewî weke ew dibêjin yanî ev jî îro yani medê xweyanîkirina weke bi rengekî ciddî yani Tirk migeran ben ji bêna ve nakişin wê tim û tim bibînin bi dûvê daxwaza xwe de hetanê gê bicî bînin û ev jî ser qonaxa hatibû avakirin yani her qonaxekê devereke dikirin kontrola xwe de بده حاجة هانه ونتصور ده كوانا يكسر ده بري سوريا ده دبرين كلي ده مش دبرين عربي ده بيش يعني شديد له ده بيده معفين ده أفغاني جاب له شيء كده سرين كان يجيرو بسان يعني أبغى دوباره كده عملية نرن يعني وتركي براستي يعني أبغى خطايا وبجديات البرد ساكنة جدا باسي عبد دو بده يعني جبر أوياد بيجي حطاني روجا إيرو هبونا بيدل سرسينوري ما هبونا قصدي أو يوم ترسين كل سرسينوري ما تشيدك ولسر روشا يعني أمريكا ولا بدأ تركيا إيريشا كدن لسوريا يعني جي روجافاي كردستان أنجام بدأ
يعني برجمديد نابران امريكا وتركيا ده مصدر وانا كوتي هاني غانا ام دولتين سر زمان يعني دقلك دفرات تيغوتن و امريكا يعني بيشغريا في ايش هاني نك وفيتو داين سر نهر درباس بيا روس وانا درو وينات بسكن لي وق يعني ديروك تخ يعني كرن وجمره خوش دياره اب جارا سياي جارا چارای که امریکا چابه خوشی دکرو او انا ایریش دکن انا کدروشن ایرو بخد يعني گنده دردارا و ترجمه وانا و گندوارن تلتمري وانا عيساتين بمباران كرن يعني وامريكي دايناكن حطاني روشي الفدكي دايناكن اليه عفرين واندرايا لسر اليه ادربي قال لك شرشيد يعني او گندوارن انا قاد هيلا مده يعني تركي ايريشا كيت بسر وانا ايريشا كيت تانكو توبا وكسك ابادر وينات نسك يجبرولوجي امام دبيجن يعني وقت قابا قطاوي كي ترك بيجن امي درباس من ومي برجواندي خبيك بينن ومي بما ترسين سرسين ورخو هلين وشغ امريكا نكار فيدو دين سر درباس بونا وانا شقاند يعني امريكا بيج قاغت هل وستا روسيا ويتشبن ها روسيا تشش قاسه ديد خوازه چه ریفبریا پیدا خوازن ها دوی دمان ها ده يعني بنا هل وصل روسا شيء ده كده روس دخوازن يعني الفيديك اراميه كهبه جبت تشتي روسات خص براسي اوانا جيشت نده يعني دخواستن وكا يعني قاعده كو انا هبد ترقص الحميمي برن اليف وسمات حمصي وانا برن انا كاجي شعبي خبردان بترولا وهلاتي فرات دخوازن اراميه كهبه بين اوانا ده سخدين سيرفان زفين بترولي يعني بهتر اوانا جابي خبردن برجمهوري اريد فيدا كده جبرولوجي يعني الروس ناخذن شركه الفيدا كده ركبت نفبرات تركا وقصده دي يا الفيدا يعني وقت بيجي روش خراب بيج بوجه اوانا كاربن بهتر شي خد فيدا كده عصيب بكونم تبدا الزانيه بالفرخانه قامش لي ايرو بيج وانا قاعده قلت لك مازن حطاني بالفرن خوي انه اني داني فيدا كده ليه وقت قاضا قديس ام دبيجن بالشركه ببد فيدا كده ترك ايريش بكن خو الروس ديسا جن كارن يعني اونا به ايريش هاني بايكوت بكن جبر دیسام دبیجن قاعدن گل کی گرند دست ترکیه دنه گپ فشارک روسا بک روس نکارن تکرن شرکی ترکا دجبر ترکیه دولت گنیتو ده يعني وقت شرکه یکسر دنا براوانا ده او کاغذن کو دست ترکیه ده چنه يعني من لسر اخا سوريا قالك مليشن هند بين كنترولا تركادا كارن اوانا يعني قالك خرابيا بكن لا علي قاعده حميمي وقالك اشتا دجي روسا يعني بين قروشا روسيا دندر سوريا ده قالك خراب وتك باشا دكتور فريد چه بجارده لپیشیا قصده و یپگی هنه يعني بریا چند روزا نوری محمود بردف که بناو یپگی راگهان کوت گوت کو او استراتیجیه که نو شر ترکیه بکن پس دفرده او گلو کارین و شیانا یپگی هیا کو لهم بر ترکیه راوسته دکتور فرید بله افکار من دبیجن هل هاتیه برین جرق دنا می هول بدن پیوندی گری بدن بله دکتور فرید جرق دن تو بخیراتی پرسا من او بود چه بجارده لپیشیا قصده و یپگی هنه بریا دمک نوری محمود راگاند کو اوه به استراتیجیه که نو شر ترکیه بکن گلو او استراتیجیا نو یا کو بردف که یپگی بحث دکت چیه پرسا کدن کارین و شیانا یپگی و قصده هیا کل هم بر ترکیه راوسته بخواه يعني وقت قضا افشر هاني نبي شر رولرون يعني بيبقى شر قود بيجين يعني شر قريلا بها شر عصابات هذا يعني ابا دهلك تركيا بو ورد في شر هاني دل سر اخا سوريا اللي حطاني انا كا شر هاني بكارناتي يعني بس شوالي نرانا كاد بيجين امي روي في شر هاني بقهر يعني وكان كاد سر كانيه دي شيبو رول روبو بهتر يعني ما تركيا دولتها قد ناتو دي وجيش شراي الدنيا دي يعني يجي بخرطونا اخذ نيتو دي فابيا شقندي ام بيجين انهم كارن يعني في اريشا هاني دروي بينات بس كن يا امينا رد بكن اباج خد مينه تشتكي سرا عندنا جبوغ مورال الملت بين بلند كرن ليه حقيقه يعني براسي وقت قاضا
رونا دا بيش قفاني مشفت تركي يعني نه بس انه قصدين كار دروي بينات بسكن يعني دولة سوري بخاني كار دروي بينات بسكن بيناج كانم بيرفض حزار وناسودنو تنهاند وقت قاوا قا برزگريكا جبو يعني برز وجلان شبو تركي چاواتانگ خوكشان سستينور وسوريا يعني ما مجبور ما نجار يعني دا خوازن تركا بيجي بينه فالدولتنا كانوا دروي بينات بسكن ليه ام دي بيجن يعني دبرهاني يعني انا كقصدي بشتا خورد كيت بشتيجي بستر راجاندين هات خواني كرن هالوسط امريكا هالوسط روسا انه ام دري كيف كان جو گفتگو بريجيم يعني جي ام بريجيم بيجن ركفتنا كي و انا ريجيم بيبلن كرن دبر ما وش اختلف ايش دولتك يدناك يعني لي افاياج ايم نارين امد يعني حطاني انا كواج نمسو غره يعني حتى ريجيم جي فكر بيتك وقت قابا ترك بخاز درباس بون ادبيجم يعني ترك كار درباس وكار شركينول دارخ داوین پرسیار دکتر فرید چه باشه وره کرن حتی کو سیناریوین عفرین و سریکانی لباجار و باجار کندن دوباره نبن شو من كم قلت ام لسرد خبتن يعني وقت قضا يكريزيه ككردها يعني هلوسته ككردي يكبويه هبه وكرد كاربن لسر هفدوبن ونرتيها كجوانار بيكرن او نرن وانا يعني بكارن دبلوماسي سياسي رابن دولتي بن ياخذ جيبن دفر مدبن وبهتر قام كاربن بيجن ركفتنا كسياسي بتركاب خر يعني تركا بيجن انه قناعته انه باوريا يعني امت ما ترسين السر يعني روشه وانا او لهيك انا كانوا ما افسينوري هاني من السنوره كي ارام تدسردانا كدندر تركيا دنابه يعني اف حاجات تركيا دبر وقت قام كاربن بونار بيجين في ركفتنا سياسي دبلوماسي بيحترم كاربن يعني في شرع هاني راوستين يعني اف شرع درنا كفولتنا برما وانا دهم دردي يعني وقت سر اصلا خجيه ام كاربن ام اف 20 عرب يا خلكين كان بونارن ام كاربن بيجينا ماهنگيه كي داوي كي ام كاربن وادانستاندنه لموسكو چید بن وادانستاندنه لجنیو چید بن لامریکا چید بن امانه بهتر گور بکن و خورتر بکن بجت سروانه بخبتن يعني گم کاربن بگین چرا سرکرنه که سیاسی ویچغوی ملت کار به درف شکاران ده بنی مخابن يعني گم بمینن دانستاندنه شر ده يعني ایرو شر و سپه شر و کاف شر شکن و شر دست بکن اباتی چارجر نای دیتن و تم ام بمینن دوی مترسینا هانه ده گلکس پاس جبو دکتر اکادمیاس کرد فرید سعدون گلکس پاس جبو بشتر بوناته چکدارین پی سه اندامین پارتیا دموکراتا کردستان سوریه جه زندان خواه سربست بردان که جبر تومتن دور جراستی هاتبون بنجاف کرن تفی وی اکیجی تانها چارانویسا دو اندامان ندیاره پشتی چند حیوان جه رواندنه و چارانویسا که ندیار چکدارین پی سه جه اندامین پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پدکسه جه زندان خواه سربست بردان رفبریا پیده شوابوری هر یک جه محمد دهام ایو اندام دسته روشکاریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا محمد احمد صالح اندام انجمن هرمی یا پدکسه هر وها برزان حسین اندام انجمن شاخی یا پدکسه سربست بردان که هر سه نافبوری ده 17 ماه تیرمها ای سال ده به تومتن دور جراستی هاتوبون رواندن جبری ناوین هاتن زمان عزالدین مله اندام انجمن شاخی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ده همان دیروکه ده هاتوبو رواندن لیده چار تباغه ده سربست هاتوبو بردان. جبلی ناوین نافبوری هر یک جه عبدالغفار محمد اندام انجمن هرمی ده خوجهیا شهید نصرالدین برهک ده که ده 21 نیسان ای سال ده هاتیه رواندن هروها فرمز عبدالکریم حاجی عبدی که اندام انجمن شاخی یا پدکسیه که ده 13 تیرماه ای سال ده هاتیه رواندن تانها تو آگاهی لسر وان هر دویان توننه. او یک دیدمک دته که لیسته انکسه یا ناوین رواندین پیشکشی فرمانداریا قصد کریه تانها تو زانیاری لسر وان تننه که ناوین ده لیسته ده هاتنه اون. سرکرده بهزاد دورسن اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ده 24 جوتمها 2012 ده لگندوار دیرک هاتیه رواندن. چالکوان نیدال عثمان ده 24 جوتمها 2012 ده لگندوار دیرک به سرکرده بهزاد دورسن را هاتیه رواندن. پارزر ادریس علو اندام رخصنا عفرینی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ده 8 مجدار 2011 لعفرینی هاتیه رواندن. احمد سیدو اندام رخصنا عفرینی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ده 9 جوتمها سال 2013 لتاخا شیخ مقصود حلب هاتیه رواندن. فؤاد ابراهیم اندام خوجهی دیرکی یا انکسی ده 2 آذار سال 2017 ده لگندوار دیرکی هاتیه رواندن.
چالاکوان امیر حامد اندامی رخصنا سوز یا جوانین کرد ده 11 چلیا سال 2014 ده لدربیسی هاتیه رواندن. هروها جمیل باوی عادل ده 13 تیرمها سال 2012 لباجار قامشلو هاتیه رواندن. تاوی کو دانوساندن ناوورا انکسی و پینک ده دست پی کرنه و دیار کرنه چارنویسا گرتی و رواندیان مرجک سرکه لجمع انکسی جبو سرخستنا دانوساندنان لیره بریا پیده و مرجه پاشگوه دخه و تانها لسر ندیار کرنه چارنویسا گرتی و رواندیان رجده. پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پدکسی ده دویمین روژین مراسمین سربست بردانا هر سه کادرین خواه جه گرتیگهین پیده ده بردوامه ایرو لنویزگاه پدکسی لباجار قامشلو پیشوازی لخلکین کو جه بو پیروزباهی سربست بردانا هر سه کادرین پدکسی جالی برپرسو اندامین پدکسی و هاته بریو برن. تماشاوان برز یکسر از برای خوب بدم باجار قامشلو لجمع میوانی خواه برز محمد احمد ایو اندامی راوشکاریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه. برز محمد دنباش پیروز به سربست بردان و زندان پیده 112 روز و چوا درباس کرن تومتین کول سر و هاتبون سپاندن چه بون؟ سلاورز ام روجا حفدي ما حفتام هاتن كرتن والله او تتوان وكسر ما يعني تتشكيلو تنبو يعني او بجمرقون هاتن كرتن دبر هفالي ما دوازده چار هفالي ما هرما كرساني هاتن كرتن هونجي هم يعني بروان من هاتن كرتن او هفالي وان صدو دوازده روجا مانه ماجي وصدو دوازده روجاش ابو يعني وكو يعني امكان بيجن وكو رهينه قرطبون بله باشا كيجان آلي هون قرطبون كيجان آلي بو يعني استخبارات بون آسايش بون كي بون جواني شورشگر بون أنا النظام او شنو او تشكل رشلوانه رون خماندينه شو جهات النظام اوي بلكي اوي مكافحه الارهاب شنو نظام والله تسمي سروان نظام بس رون خماندينه شعبي وان قرتينه يعني دهشتن سردان مالباطن وسردان وابكن يانا نا كسيل زي بيوم كويدن امجي يعني از نظام بيوم كويدن نا شو التعامل ده بورا ذكرنا كاكي محمد والله تعامل يعني ام خصلنا او غرفه دام شار خرج مفدوبون تعاملوا انه يعني شو قصه الزندانه كي شار ديوارن ان يعني تنازاد يعني جنات جيبنا خوش يعني تخطات تقرتيب يعني تزنداني دبي برز محمد يعني شار اندام ينكو ده حفده مهدا هاتبون رافاندن هاتن سربس بردان تجي يك جواني جبلي وان يعني دو اندام و فرماز حاجي هروها عبد الغفار محمد هاتنها شار نفيسا وان نديار او جي لجموابون يانا والله ما مستمع نعم شار جمع يعني ام نزاني بيتشيش دافت شو يعني صغيري او تشتي دوي غرفيدي جدر فاي ام نزاني يعني ما نزاني بو بل تشكيد نزاني او يعني وقت بعلاقتي ما جدر في غرفي قطب بو نزاني شبو كسمر فهم حاجه ثاني بو اف كريارو بن بيكرنيكو بيدي در ما في اندامن انكاسي اندامن بدكاسي ده انجام ده پیام جي چيه قالو يبخدي ما مسمانه او قرك يعني انا قناغه استيار وزحمات وملتي ما حزاره كوش بربوني وملتي ما يعني دفري ما هاتني بندسكرين او مسالي وهرتنا ديموغرافي يعني مفروض ام لهفدو ام ملتي ما يعني بالبندق ام كاربن سركفتنا جوار ديار بكن يعني اف وقت قالك او نيزيكيا حردو طرفي كردي يعني اف كريار نيا ساين يعني ام نبرن يعني ذات قهاب يعني
افدم ندم ما قرتني مفروض او دريه قرتني وزندان بوني بي قرتني يعني بله. يعني بس يعني گلک سپاس جبو برز محمد ایو اندام دستیا راوشکاریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جارا کدن سر بسپردان و پیروز به گروپ چکدار 14 ولاتین کرد لعفرین روجاوای کردستان رواندن لگوری جدرین خوجهیدان زانین کو چکدارین فیلا قلشم 14 ولاتین کرد جگوند ایسکا رواندن تانها تو آگهی لسر وان توننه همان جدران بال کشاندن سرویه که کوچکداران به شوی که هووانا گرتن سرمالان و لولاتیان دانه و گوتنین خراب آراسته وان کرنه کدناف وان رواندیان ده دو جنجی هنه درباره تومتین جدران تکس کرن کو به تومتا هر دم تی سپاندن واتا تکیلی به پیده را هاتنه رواندن بریان هاجی 15 ولاتی لگنده معملا رواندبون او جی به همان تومتی مصطفى شیخ و چالاکوان ج لبنان میوان منه برز مصطفى دم باش سپاس جبو بشتر بوناته بریا چند روزان 15 ولاتی ج گنده معامله هاتن بنچاف کرن و رواندن اول دو روزن روشک تبلیغی لگنده ایسکا هیا چه لگنده ایسکا چه دبه حتی انها چند ولاتی هاتن گرتن صدم چنه کو اف هلمتن گرتن و بنچاف کرن زیاده بونه برز مصطفى اگر تو دنگی میدکی تو تماشوان يا جار ما مستر سلاف رئيس برسا من ابو يعني بريا چند روجان لگنده معامله 15 ولاتی هاتن رواندن اول دو روزن گنده ایسکا اول يعني جدر بحثا و یکی دکن کو 14 ولاتی هاتن رواندن صدا من في هلمتي چیه قالو بله ما مستر سيسي 11,020 يكا دما سبه هیرشک هوانه چی سرگنده ایسکا نوچایا شیروا جه 12 هاتن گرتن و بنجاف کرن بله و ترس و هوانه کرن نافگند و حمید ترسین و نت سرگند هات قد کرن دیورا يعني بالدرجة يعني دهول شش بير ديورا سيرجا شاشيد سيازدا دو خوردي سادوچين اسكا دوچين عفرينه دوچين سوق خضرة سوق الهرم دبيجن نبي عبدو علوكو عبدو معفي مدينة جوان حكمت سكة دوچين اوج حرد قرتن اوتومبيلا عبدو مدينة جهات قرتن وتسليم سوق البرن سوق الها يعني چکداری کو گرتن يعني کینه که مصطفى جالي كيجان چکداران فاتنا رواندن و گرتن عبدو احمد علوك وجوان حكمة سلقي اونا امن السياسي هاد امن السياسي هاد قرتن او تازيدن تازيدن بدست فيلق الشام سرقرتيا عبد الله حلاوي منشق حمزاتا هذا قرتنو برن امنياتا وانا جبركو مقري وانا اساسي لاسكايب وحتى انا الامنيات حياه حتى ايران جنجي هنا ما مسا تدا يك اسوم حنانه بنفس تدا او غلط بو بنفس النهار الشعباء اسوم حنانه لمخابن جوانا يك هاد ليدان ولا خسنه حسن ايبو وبوكا وانا هذا يخصنو ليدان وتعذيب كرن لبيشاغون قشتكي جبركو خورت كري حسن ايبو الربي يعني بازا او نها تقرتن الربي اللي وانا خسن والجنا خسن تهمتي وانش يعني تعدل جنا كرن تهمت كك شيخو او رجع بلا او حمي عفريني تهمتي وانا يكن تهمتي وانا او تكليا وانا بإدارة ذاتية بريرة يعني بربابريا خسارة بوريرة او تهمتها حرك كردكية العفريني يعني ايه هبتنا به ولمخابن ابناء 12 هاتن قرتن ودوديا و 14 يك جوانا بلكي علاقه خا تكليا خا فيراتنا يعني ما يعني كاسين هاتنا قرتن يعني كاسين هاتنا قرتن تكليو بيوديا وان ببيديرا تجاري تنيا
شو جريتنا نبنا جي تقريبا حمي خورتنا ويتن قرتن جي حمي بزوري برنا يعني نجي وان خلاص بون جريبه بريا خسر خلاص بون نجي وان خلاص بون يعني قرق خورت كي دبن بزوري دبن او جنا هالوان دخن ددن ايش كان جاو ليدانه يعني مثلا 4 سال ابنا نبخو حسين قو انو تكلا وانا بريبه بريا ربها بون 4 سال يعني موقف داويه وتمتنات لهمبر سرباز بردانا فان بانكا چقاس پريان دكن كاكي مصطفى حيانها ابنا زمة التحقيق بده هذا التحقيق كرن نبرنا عفريني جبر ويدا لين يعني حتى نرى عفريني فديال لنت ديناندن يعني حتى نرى شرطة عسكرية وتحقيق عسكري نتكرن يا قضاء او نابل كرن قضاء فرنتين صرف فرز كرن حيا هرون دري فرورن فرز كرن ايش قاصا بدي ليه يعني تقريبا جبين سجل حتى 1000 ليري تركيا كوميتا رد المظالم يعني فكرندنا ما فانو راوستاندرا ستمكاريان او تشكاري دكا چما بارك خورانا به ما مست بركي برج بيمغو رد المظالم حر فيلقكي حر كتيباكي اندامكي خد ويل جنيدا هي يعني قبض تشكي بقري او فيجريا وانا وردا دكي لجن المظالم دكي ولجن المظالم يعني مثلا بري بي قندي كيلا قلت ان لسر ما زدت اللي فرز كرنا رابي تلفين مختارة كرن قام كم مختار ببنن شكرن فيلق المجد چون یک کانین نه مختاره تزیف کردن به مختاری و ابا مختاره قابا قلت يعني حقائق تزوير ذكن يعني فلا قضت فصائل حقائق تزوير يعني مختاري اساسي نينان ايكيلا مختار كدينا علاقه خا مختاريه رتنه ودنكر جو يا اخي جو اورت فرانجمان نابل يعني اف حمي يعني نين قرتن جبرجو حر قضت فصائل اندام كي خال رجل المظالم ده رجل المظالم نكنه استباريا خا اركي خاي الرابع اركي خا نابل نها تو اگاهی يعني تو چارنویسا اف کسی که هاتنه گرتن چنه يعني تو اگاهی سروان هنه که مصطفى حيا بري بي ما بير اشتغلي حيا عصرا ايرو يعني ايرو اكندم ديفيجن قلت الابناء حيا نهال بجامعنا الابن الامنياتي فيلق الشامن الفيل لورنا الايسكا بله شو خبر جوانتنا تحقيقنا انه جبين بري وانا يك جوانا نهار ربي بريندار اللي وان برينا يعني شاوا يعني يك بحادثه موتوري ببي يعني بيرك بير درباز ببي يعني بسياره موتوري بريندار ببي اباد الشرطه ولو بيد والهمبر مسكني ولو بي حميد من تحقيقات يك جوانا بريندار فقيري لبيجا انه الشرطه الهمبر مسكني وبريندار بيه جبر بي تحقيق لكن يعني ايه مثلا ايه هذا جوهري دركتي عمل لي 5 سالي دبنت بزوري برن دبيت ايرو دركتي خورتك بزوري نشار بزوري برن دبيت بوان رابي تشار كري الهمبر ما تجمع انضم كشتنا عناصر ما كشتنا يعني بشكل طبعا غايته وانا ياك غايته وانا مسمى زيتونه مسمى زيتونه جرك الدنيا بكن يعني مسمى زيتونه هات سال بسال بي اواي بي شيوي بنشاف زيد بنشاف كرن زيدت بي قرتن زيدت بي مسمى زيتونه اتواتن ضرائبنا كل الكرداخن جبرجو كرد يعني بلكم تبيس نائب الرئيس والي بري بس سالاغو جرا كرد تازه بمن جالك سباس بو چالاكوان مصطفى الشيخو جي لبنان يكتب مرابو جالك سباس جبو باشتر بوناتا خرابونا روشا خدمت گزاری لسالنسای روجاوای کوردستان بهاتنا ورد زفستانه و چاندنی بهتر بویا هر جبر پیدابونا کریزا الکتریکه و هر جی جبر بوابونا کلوپلین تایبت به چاندنی و بلندبونا نرخ سوتمنیه روشا خلکه هر کودچه خرابتر و آلوستر دبه جسدما خرابونا روشا خدمت گزاریه لتوای باجارین کردی یند بن کنترولا پیاده دا لروجاوای کوردستان روشا ولاتیان بهاتنا ورزا زفستان و چاندنیه و کیمبونا الکتریکه و بهابونا نرخ سوتمنیه و نان جعلی ریو بریا پیاده و بهتر بویه هر وها بهابونا نرخ کلو پلین تایبت بچاندنیه و که دخلودان و آلاوین جوتکاران و بلندبونا نرخ سوتمنیه و بهابونا جوتان باندورک خوی مزن لسر چاندنیه دکه بتایبت کیمبونا گنم دبا صدم کو گلک جوتکار زوین خو بور بیرن و نچینن ده همان دمه دا خلق چند دمجمیران لسر سرای رادوسته تا کو چند لتر مازوت یان بنزین ور بگرن تاوی کوروجاوای کوردستان جه خیر و بارین سوریه همیه
bi taybet petrol, ceh, genim, bambû lê ev kiryar bi tenê li ser bajarên Kurdî têne sepandin. Tevî ku bajarên Menbijê û Reqqeyê dibin kontrola hemarê xistinê de ye, ferq û cewazî di heman waran da li gel deverên Kurdî yên din hene. Diristkirina krîzan di demekê de tê ku pîwîsta cotkaran bû sütemeniyê heye ta ku keskayî av bidin. Ne dema bilindkirina nerxê sütemeniyê û kêmbûn û bilindbûna nerxê genim e. Ku her tone genim bêhtirî milyonê ku 750,000 lêreyê Sûrî tê firotin. Her wiha nebûna hemî corên semadê an kêma wî jî. Ji bilî xerabûna kwalîta nan û bihabûnê ku her tonek bi 350 lêreyî tê firotin û nanên nanxaneyên taybet bi 550 lêreyî li bajarê Kobaniyê Rojavayê Kurdistanê tê firotin. Ji derên Xwecehî danezanîn ku ev krîz demeke dirêj li Rojavayê Kurdistanê hatiye holê û bûye sedem ku bi sedan malbat derbder û penaber bibin. نویسکار و هلبسوانا کرد ندوا یوسف پرتوکا خوا یا بناوه النبض المرهق چاپ کریه. نویسکارا کرد ندوا یوسف که خلکا باجار حسکه روجاوه کردستانیه یکم پرتوکا خوا چاپ کرد. جه بلیوی پرتوکه دو برهمین وی هنه لیتانها نهاتنه چاپ کرن. ندوا یونس جه بچوکانی خواه دست به نویسا هلبست کریه و گلک هلبست لسر باجار کردی و ایش و آزار وان وکو عفرین سریکانی و قامشل و کوبانی نفسان دیه. پشتی شهر سوریه برای خدا آلمانیا و لوی داری نشته جیبو جبلی برهمین وی ین کو ده مالپر کووار و روزنامه‌ین کردی و عربی ده تینا بلاف کرن گلک شف بوهرک لدار خستنه ده گلک چالاکی و فستیوالان ده بشدار کریه. هلبسوان ندوا یونس نهال آلمانیا دمینه خیزانداره و دایکا 4 زاروکانه. تماشاوان بریز به وی آویم گشتن داویا بولتان خواه بری به داوی هاتنه دوباره سرنوچه. مالپارا باس نیوز لسر زار جدرک خواه راگهان کوپه ده رژیم سوریه گشتن لهفته گشتن که دستپیکی دربار هرمین کردی. هفیمانیا نافدولتی یا لدیجی داعشی هبونا خواه بهستر دکه و کاروانا که دن شانده روجاوه کردستانی. لعفرین روجاوه کردستان جبلی 12 ولاتین کرد 2 ولاتین دن لگند ایسکا هاتن رفاندن. هر شاد و بختور بن.